बिस्कम पहवगु जाति उड्या जाति थोए उडा जातीय मुसिका उडा गतिविधि उडा व्यक्तित्व नाप खला बोला जुठ्यागु ज्याजो उड्या समाज न्यबोया ठोख उड्या स नेनेगु लोमंका दी मते हरेक बुधबार सुतोशिया क्षेत्रते इलनसे गुटते इटक जी बिगिन तुलाधर नाप ज्याजो उड्या स रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज जक Tamrakar, Sikrakar, Sindhurakar, Bania Silakar, Kuko Swami Swapi, Badi Jane Ka, Shezak Makhu, Deka Mijipi, Chadu hai Dar mein, Chadu hai Bhasin, Chadu hai जोजोलोपा समडाइटी संचार रेडियो उपत्यका चेन सफ्रिकु मेघार निचुना दिपे सकला निनामी भाजुमे जुपिन्ता दिनुगला निसे लस्कोस ना पहना बनतै चुना जि खास सिकुन्जा न्याका मे बिगिन तुलादर टोका रेडियो उपत्यका चेन सफ्रिकु मेघार जत तरंग जजो उडा सठा हरेक बुटो बार सुटोसे जतजा इलानि खे गुटे ए टक जि बिगिन तुलादर लिसे सिकुसन निना वेचुना दिगु जाजो खटा जजो उडा सया मु टाटना मु आजु दैवे उडाटेको प्रचारयागु उडा सयन्त्र विभिन्न ज्याका चिकमिनि हनि नेवेको आजु कया उडा समाज ख्वापो कोठो न्याका वेचुङ टुकु जाजो हरेक बुधबार सिकुसन रेडियो उपत्यका चेन सफ्रिकु मेघार जत तरंग रेडियो उपत्यका.com.npn हलिको रेडियो उपत्यका बेबे जाचुङ सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पाखे निना वेचुना दिगु जाजो ठौ जिसा चिकमिनि हने निसा वसु पिंगु जाजो रुपे चिकमिनि हने हाइचुना बुझलो जाजयरमी याबले थे जाजो शुभारम्भ या पाखे हुने छपु ने पुसुंगु अलिगे पुसुंगु मे अलिगे ठुमे सकला उडास जाजो निना सुना दिपि निनामी भाजुमे चुपिटा देछन चनको जुलो जाजो उडास जाजो स बेजी गुधका दस्वगु खसा तजिला जिरिति खिति लेंगाते मा बेजी गुधका दस्वगु खसा तजिला जिरिति खिति लेंगाते मा महाबाहि चुकननि जी गुकारा साझा दिकी जा जी गुशाना महाबाहि चुकननि जी गुकारा साझा दिकी जा जी गुशाना बेजी गुधका दस्वगु खसा तजिला जिरिति खिति लेंगाते मा बेजी गुधका
पुष्टंगोले लोगो हागु मेटुंगा हाना सका चिम लस्कु सेना चुना ज्याजो ख उडास जिख चिकपिन ज्यान्या कमी बिगेन तुलादर ठोका रेडियो उपत्यका चेना सफरीको मेगाहर्ज तरंग ज्याजो उडास हरेक बुधबार सुतोसे जेटेटाइ लर्निखे गुटेटे ए टका जि बिगेन तुलादरले से निना वजन निगु ठुगु ज्याजो ठौ 1% ठुगु ज्याजो निसो स्वी पिंगु ज्याजो रुपे निरचना दिगु ज्याजो खट ज्याजो उडास ह डक्ले नापांगु बोको ठ जे छ न्याब्ले थे उडा मसिका उडा साइटे मजदबु ज्याजो न्यवेको दौरान ठौ सरकारी पासा लोचन तरा लादर पाके चिपिन्ट मजदबु ज्याजो न्यवेट नउचला जास ठुगु वाय मजदबु ज्याजो न्यन पाके हुने ज्याजो उडास ज्याजो स जोजो लपा मजा डबो न्यना चुना दिपी सकल किजा खेपिन्दा ठुगु ज्याजो सा लस्कु स्यान्चला अनि मजा डबली जिसा जि केसकी इने बेले बाखनिङक्यु कविता यिङक्यु ठिठी ज्याजो जना जिसे वजनल ठौ जिसा नापन ठन ज्याजुले न्यवे ठुम बाबु अभिरूप तुलाटरे त ठन बन जनाउला लस्कुस तो बाबु अभिरूप तु बे का जोजलपा का हाल खबर छुटो ठाउँ पनि डक्क ठीक छु तको ठीक छु अले क्लास गेजले जजन क्लास ला बालक ज्याचोंडु अनलाइन मुला ह नि पुसला छेजना बन्यो अ मेउ आठौं गने जियो छि अनुसार छु महिना होइ जोला आला गुला होइ जोला अलि गुला ब्ले छुछु नखच ख होइ जियो गुला बिले चाहिँ नख चाहिँ गुम पनि सापारु अले वायु फासेको अले पञ्जरा नख मुख्य भयो होला अलि चाहिँ फुट गुला होइ ब्ले डक्ले नि पेचोनि पनि छुख नि जाजो ज्याजो दक्षले नेपुइ चाहिँ बाजनाको सेम्बुइ बन्यो अले सेम्बु दियो चाहिँ ला न बाले बेउ अलि ठोया झोले बइदियो सोन्यो न भमखला बैद्य सोनी चाहिँ सापारु बिले चाहिँ डक्क बाजना पाउनी छु बाजन झोले बाबु पनि हो जिमी चाहिँ असम बाजन अले बइदियो सोनले गनगन भन्यो बैद्य सोनी बिले चाहिँ पहिला जिमी असम बालन पहिला लगमे होन्यो अले चाहिँ वंका एर्खा बाले होन्यो अले वंका चाहिँ इटुम बालेपट्टि बाले होन्यो अलिअलि पान अस्ने भयो ले अस्ने डगु बाले भयो मखला खगला आठौने वनि मखन ठुसिना वनि मजिला खला कोरोना भाइरस चाहिँ कारण छिला यो भए समाले ज्याजुन माउदो मखला बाउनु छु जिने खला कोरोना ज्याचौ थ्याउ इले महामारी ज्याचौ इले छुछु याजु या मजु रेसो खला छुछु याजु सिउ कता हिसा छुछु या मजु या जुति छे चोन्यो अले थे अनलाइन क्लास के कोरोना मसरटक अले आयाक न भ्याक्सिन ओसा चाहिँ बाले अले या मजु चाहिँ सिक हुल्ले मन्यो अले को डेक न मन्यो अले छु ज्या उ सानो बालको मास्क ते सैनिटाइजर जो ना होन्यो अले ल्यायो 20 सेकेन्ड तक साबुन थाना लासिल्यो अले 20 मिनेट लेन सैनिटाइजर लाटे बुलाचो नि मासा हुले मौन्यो मखला थरे ज्याचो हमले छिजैन दियो जात्रा के मौन्यो खाना हुले मौन्यो जुलेला अनि पहिले बा महामारी दनाउन ल्याओ मखला मौन्योले दयन दनि छि मखला मेयो दयला वनि जु गब्ले ठो सान्द जि अब्लेला वनि जुनि ए जुनि आबछि चाहिँ ज्ञान ज्या चोन माको लफकए म त बिजको मको टरी बिन ज्ञान ज्या हगि मको तरी बियाला अनारा ज्या टाइपको महिना हुले वना छुट्यो होला मस्तै बरु ज्ञान ज्या चोन मके का आ चाहिँ नि थौ पाखन्यङ ग्यु दुमला का पाखन्यङ गाइस बाहय शीर्षक चाहिँ सिंह भालु छगु देशे छगु जंगली सिंह भालु नि म मिले जुपि पास पिन्डु इबि नि म न्याठा वसा न नाप वनी छक इबि नि म मेगु जंगली चाहिँ वो बिले इबि नि मे सित तस्क नै प्याट अले इबि वना जो बिले छम सीमायुके सीमा जंग खन सीना चोंगु खन ओ सीमा जंग ख बिले इबिनि म याक्न सीमा जंग दुठे ब्या हुन अलि सिंगन ठयु लिउली भालु ब्या ओ खना भाली त नेन छ जिउ लिउ ब्या ओए चोनगु सिंह यागु खन्याना भालु ढाल जी अन सीमा जंग खना निड ओ नि तेनगु भालु खन्याना सिंह ढाल वो जंग याट नक्ले नापा
जी खनगु ख उकि हो जिगु शिकार ख अले भालु ढाल डकले नापा जी हे खनगु ख फठे जुजु इपि घोडा खोलबाट इपि निमल वालमा लिखे चंक भाइते जुल वन वन अबले हम भन्छ वया वो सीमा झंग नयाँ वन इपि वाया सिरेका सुमबिले सिमो झंगला ढोंचा नयाँ ओंगु खन इपि पक्क जुल इप्सन नयाँ अबले थबिन लान्छले दे मखन पक्ला अब के चुकाजले वो बखन चुकाले यो शिक्षा चाहिँ झिमिले यामा मिले मजुल ढासे मेपिन सफाई ढाकै मिले मजुरले थपिन बान्तले मेप्सन नयाँ कल होला कला का अलि पलि बना टमाटम आया बखन चयामा हुन्यो भने हस अलि अखुन थे जुन जोक्स नि क्यु नडुला जोक्स चाहिँ जिके छौ जका डु जो का आइ त छौ नि दादी पलि भातमा खाला छका चाहिँ छ म नेपाली अमेरिकन अले चाइनिज व इन्डियन चाहिँ तिमी चाहिँ हो न अले पहिला चाहिँ चाइनिज ठएपछि घडी भन्छ र मेपी सोमिसन अरे ठिकै घडी छ मान्छे ढाइले चाहिँ थयो घडीलाई झिम्ठा डिसले गुल्डु गुल्डु गरेर लिपा बिले छिन्डा नहिबी ढाल अले लिपा अमेरिकन चाहिँ थयो ठिकै ताइवान छ बिले चाहिँ मेपी ढक्को छ अरे ठिकै ताइवान छ ढाइले चाहिँ झिम्ठा डिसले न टु गुल्डु गुल्डु गरेर लिपा बिले छिन्डा नहिबी ढाल अले इन्डियन चाहिँ छुवान्छ ज्याउ ढोटी भन्छ ल अले मेपी पिन्छ यहाँ बिले चाहिँ थयो ढोटीलाई झिम्मी देशले गुल्डु गुल्डु ढाल अले नेपाली चाहिँ छुवान्छ जुबले चाहिँ हुन्छ उपट्टि पासा मर्सेटै भन्छ बिल लेमिनीमा पास छ मर्सेट छ भन्छ ढाइबिले चाहिँ ठैपि मर्सेले झिमी देशले गुल्डु गुल्डु बर मेमा बासा देके ढालो अलि ए ढाबिले निमस सोल्न दिल उइथे मर्सेटै भन्छ मिलको मंगला थन यो कुडुरगा तिमीसँग टाइ भन्छ त छमिसा छु भन्छ त घडी भन्छ त छमिया ढोटी भन्छ त छमिया उइथे भन्छ कायो केही नि बुकिङ गफ गर्नला बाबु का अबिरो आज अबिरो पे थचे मे न टमाटम देखा छन्यौ पनि जोक्स म चाहिँ स्कुलले न छु ठ्यापटी कार्यक्रममा भाग आज नि होला स्कुलले चाहिँ जी कार्यक्रमले चाहिँ एको भाग छकनिको चोया छौनी कार्यक्रमले चाहिँ भाग काइडु त्यो कविता चाहिँ गएडु स्कुलले चाहिँ आज नि स्कुलले कविताले नेपाली चोइबी मलाई आठन जन नेवा भाषामा चोइबी हैन का एको अलि ड्राइङ गले न पार्टिसिपेट हैन ड्राइङ न ए एको पाला हामीले यहाँ नमन बुझ्ने आला उडा समाज न बराबर आर्ट कम्पिटिसन याने होला कि पाकै दुला हुनु पाले अपन म्युजियम पहिला चाहिँ गाइदु सको ए न जी न ढाल्नु छ यापी खबर होइ नि सुचाउ भइ ल यापले आनन थे पाका का वना छि नप्लाउन हुन्छ नि का ठाउँ त ठ्लेची ज्याजो कोचाके एको सुबा अभिजो बाबु सुबे कास मचा दबो न्याना चना दिपी सकल इजा कि पिन्टन एको सुबा यक्को जी सुभा देशन चुना साकरमी पासा लोचन तारा प्लाटर जिवेट वेकन मस्त नाप खला बलान से वेक अप यु प्रतिभा वेक अप न्यू नु अख नेवेट वेक टालन दिला वेक त हना छक यक्को सुभा इदि चिक पिन्दन ठुक ठय ठगु मस्तेको प्रतिभा उडा स मार्फत नेवेको मण्डुको खसा उडा मस्तदबु ज्याजुले ठगु मस्तेको प्रतिभा ठौ मस्तेको ख ठुक ठय नेवेको मण्डुको खसा उडा समाज ज्याकुटी सपोर्ट एडिट इना पेसे आरस जि बचाको डिपा पाके उनी डिपा टुका ठगु आया उडा गतिविधि बुखाइ रुपे जनवेगु जी ज्याजो उडा स ज्याजो सन जहाँ गए पानी बाटो जस्तो भएनी छोड्दिन साथ तपाईँको जस्तै बाधा आए पनि किनकि म हिरो एक्सपर्ट छु तपाईँको जोसु तपाईँको हरि ज्याक्रो म बलियो साथ हुँ सधैँ तपाईँको किनकि म हिरो एक्सपर्ट छु अफ-रोड एडभेन्चरमा रमाउनेको पहिलो रोचाइको बाइक जसमा छ 18.4 HP इन्जिन ड्युअल पर्पोज टायर र रियर मोनोसक प्रविधि हिरो एक्सपल्स 200 हामीमा छ हिरो
ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालले आफ्नै अत्याधुनिक पीसीआर ल्याबमा नमुना परीक्षण गरिरहेको र हालै बिरामीको सुविधाको लागि घरघरमा पुगेर स्वाब कलेक्सन सेवा सुरु गरेको जानकारी गराउँदछौं। थप जानकारीको लागि मोबाइल 980120 02535 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। साथै विदेश जाने सबैको लागि मान्यता प्राप्त पीसीआर टेस्ट पनि गरिन्छ। ग्रान्डी इन्टरनेशनल हस्पिटल, प्रोभाइडिङ बेस्ट अफ केयर विथ कम्प्यासन। नेवा मिडिया प्रणाली या पिटना टिकी झा वापो नेपाल भाषा खेले बिस्का मसिका डोगो वापो वन दिस वंका दिस टिकी झा वापो हरेक बुधबार 6 दिस वार्षिक ग्राहक व्यवस्था दु सम्पर्क 9841 63 35 31 9841 63 35 31 गन नेवा अन टिकी झा। Admission open for playgroup at Modern Newa English School, Naranmal, Kathmandu. Phone number 4249350 4249350। माँ भ्याया संरक्षण शिक्षा स्तरीयता ठोये ख जिमीको स्कुल या विशेषता। Modern Newa English School, Naranmal, Kathmandu. Phone number 4249350। A multilingual school dedicated to quality education through mother tongue. Join us. कुसी बचाहो दिवारका हनचक लस्कु सेना सुना ज्याचो ख उडास लजि ख सिकमिजे याकामी बिगिन तुलादर ठोक रेडियो उपत्यका चेना सफरिको मेगा हर्जात टारंग जज उडासले आरस चाहिँ निकको पेटिन दुलो निकको उडास त छ हरेक वासा उडाटेको गतिविधि उडा समाज यान जंगु विभिन्न ज्याजोय गतिविधि उडा समाज प आवर्डको खला पुचय विभिन्न ज्याजोय जानकारी पिको आजुकया ज ठुगु बो उडा गतिविधि बुख रुपे न्यबय वेचलो जुल टुके नीति बुख चोया ग्वालेन्टी पिख सुगर रत्न सिन्डराका अले बुख संकलन दिम उडा समाज प्रचार छ्यान्से भवन तुल तर ल बुख बोना जित ग्वालेन्टी गुडु सहकारी पासा प्रेम मिरत लादर पाखे थास ठोय बुख यन पाखे हुने ज्याजो उडा छ ज्याजो स। राष्ट्रपति पाखे प्राध्यापक डाक्टर तेज रत्न कंसा कार्य शिरपा सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पाखे प्रादा तेज रत्न कंसा कार्य भाषा विज्ञान खेले जोमडुको योगदान ब्यादी गुया कदर स्वरूप नेपाल प्रज्ञा भाषा पुरस्कार शिरपाल छापी गुजा वंगु असार 30 गते बुधबार नि यान दिगुडु नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान पाखे राष्ट्रपति भवन शीतल निवासे न्याकोगु ठिठी व्यक्तित्व पिन्त ठिठी शिरपा लल ह्यागु ज्याजुले वेक कंसा कार्यत्न ठोक्न हनब नटया निगु लख्या शिरपा देछाइ दिगु ख न्यागु दशक ताहकगु इलनिसे साधारण रत ज्या अध्ययन अनुसन्धान याना नेपाल भाषा शॉर्ट स्टोरी सन् 1977 नेवारी फ्रेज बुक सन् 1989 लेक्सिकोग्राफी इन नेपाल 1998 लगायत कृतिया चोज्या व प्रकाशन तथा मातृभाषा व भाषा विज्ञान नाप सम्बन्ध आफलङ ग्रन्थय सम्पादन या माध्यम नेपाली मातृभाषा श्री वृद्धि ब्याडीको विशिष्ट योगदान या उच्च सम्मान याना भाजु डाक्टर तेज रत्न कंसा कार्य 2077-78 या नेपाल प्रज्ञा भाषा पुरस्कार लान्दिगु ख प्राध्यापक डाक्टर कंसा कारण ठग जातीय भया नेपाल भाषा चोन्या केट ठिठी कठ माले कुलेगु जायना नेपाल भाषा या ठिठी पह या खकुला आपल जायान दिगुडो नाप वेक्लो नेपाल भाषा पिडंगु ठिठी चोसु सफयट अंग्रेजी भाषा भए हिकेगु सम्पादन यागु व विदेश तेट नेपाल भाषा शनिगु जन यान दिगुडो वेक या योगदान या कदर याना वेक या शिरपालम विभूषित यागुली कसा तर गुठिया सकल जपिस लस्ता पंगा वेक या पिन्तुना न देछागुडो ठुक्टै नेपाल भाषा खेले थट पाना योगदान यान दिपि कसा तेगु ना कया वनबले कवि योगवीर सिंह कसा सिद्धिरत्न कसा भाषा निभा प्रेमबहादुर कसा शरद कसा लगायत पि आपलाउँदो उडा समाज हपा कमिटी सोंगु हपा सोन उडा समाज हपा कमिटी नीति कथ सोठो हपा डाटा या इच्छा कथ सोंगु हपा सोनिगु ता लागुडो उडा समाज नाय भाजु डाक्टर रु ज्योति कसा या पाखे पेंगु लखदा तका ठ दिवंगत ज्यादी डुङ्गोपी मा व बौय नाम श्री मणिहर्ष ज्योति केशर लक्ष्मी नाम सोनादी गुडु ठोक्टय बाजु विश्वरत्न तुलाडरिया पाखे ठ दिवंगत ज्यादी डुङ्गोमा सुन्दर माया नाम डा छगु लक सोना
न्याद टक छम म उडाए र बिगो कोचना दिगु दु ठोक्टा हे अमेरिका बसोबास यान चना दिपी डाक्टर पवित्र मान तुलादर अरुण मान तुलादर व नेपाली चना दिम इन्दु कमल तुलादर पाखे दिवक ज्यादी ढुङ्गो पी ठमा पी व अव्य नाम डम्बर मान रत्न शोभा मोटिलानी हपा सोन्त डा छगु लख तक्का वो न्येडो टक्का बिया तय दिगुडो वे कपी अटिक मन होपी डाटा पिन्त समाज पाखे आपला आपा सुभे देछागु दुसा उडा समाज हपा कमिटी त सोठो उडा परिवार पाखे हपा दान ल ला टुङ्गु गुडो ओ हपा मडे मणि हर्ष ज्योति केशर लक्ष्मी हपा वो लोचंकय चोम व्यक्ति त ल लागु कोचुडो सुन्दरी माया विश्वरत्ने हपा ता इलनिसे डायलिसिस याना चोम व्यक्ति त खसा डम्बरमान रत्न सभा मोटिलानी हपा न छम त लोचंकय चोम छम व्यक्ति त हपा खट ल लागुडो ठुक्ट हे नापा बिया टपी बिरामी पी सोमसित वंगु वाले निकोगु इन्स्टलमेन्ट या रूप मटी चिरो तक्का डा स्वास्थ्य निम्ति ल लागुडो ठुक्टावे वंगु वाले उडा समाज हपा कोसे ढेबा ढुवा वगु ढेबा डम्बर मान रत्न शोभा मोटिलानी हपाई लागि छगु त्या लख डा ढुवा व खसा ठुकिया डाटा पी डाक्टर पवित्र मान तुलादर अरुण मान तुलादर व इन्द्र कमल तुलादर पी ख ठुक्टावे आरब कंसाकर अस्ट्रेलिया पाखे न्याडो टक्का व श्वेता तुलादर पाखे डोचे टक्का ढुवा वगु उडा समाज हपा कमिटी नीति कठ भाजु प्रमोद मान बनिया पाखे ले डोची तक्का डाँड हपा कोसे छेगु घोषा कठ 8 टक्का दुने छिन्छडो टक्का डाँड ढुवा वे टुङ्गु ख ढागुडो वे कपी सकल सित उडा समाज हपा कमिटी पाखे आपलो आपा सुबे दे छागुडो नेता तुलादर समिति पाखे बोमी पिन्ता हना बना नेता तुलादर समिति पाखे कोरोना महामारी हुनी नेपाल सम्बन्ध 1140 दय नेता तुलादर या यूकेजी तगिनसे स्नातकोत्तर टहै तकै तालापी बनामी पिन्ता हनेगु ज्या दिना चंगुली विक्रम सम्बन्ध 2078 साल श्रावण 30 गते शनिबार खुनु याना पुवंको दु कोरोना हुनी ठिठी तगी पाखे निसोना टागो सिरपा नेता तुलादर समिति पाखे व डाटापी औपचारिक जाजो मयसे सामान्य तरिका हनेगु यागु ख ओगु जाजुले नेता तुलादर समिति नोको बाजु भाइराजा तुलादर जो सकल बोनामी पिण्ड खाडा कोखाका लस्को स्यान दिगु खसा समिति नाय बाजु संसार डर तुलाजु सकल बोनामी पिण्ड समिति पाखे लल हैगु दशी पौची वाद्य नेता तुलादर जेन्डर छात्र वृत्ति कापी कलम इना दिगु ख समिति मो छान्जे पूर्ण रत्न तुलादर जो थम नि सोना टैगु तकमाया यूकेजी निसे गुंगु तगमे ताला पिन्त कोखा का दिगु ख नेता तुलादर समिति संरक्षक नाप संघधर हेर शोभा स्मृति छात्रवृत्ति सिरपाया डाटा भाजु पद्मधर तुलादर जो यूकेजी निसे गुंगु तगमे टक नाप लापी बनामी पिन्त छात्रवृत्ति डाल लान दिगु ख ठुक्टा यही एसईई परीक्षा ताला पिन्त कपिल मुनि व बेतिलानी छात्रवृत्ति सिरपाया डाटा सर्वज्ञ मुनि तुलादर दशिप व खंग ढुगु ललान दिगु ख ठोय परीक्षा डक्ले अपोल्या हैत तालापी निम मिजम बनामी पी सम्यक ड तुलादर श्रावक सिद्धि तुलादर नाप छम मिसा बनामी लुम्ना तुलादर या त भगवान बुद्ध प्रतिमा ललान दिगु ख ठोक्टा हे 10+2 परीक्षा व्यवस्थापन विषयले डक्ले अपोल्या हम बनामी सुज्ञान तुलादर या त बुद्धि रत्न तुलादर छात्रवृत्ति सिरपा या डाटा रविन्द्र रत्न तुलादर जो छिडो डा ललान दिगु ख ठुक्टा हे विज्ञान विषयले डक्ले अपोल्या हम मिजम बनामी उपकमान तुलादर व मिसा बनामी अनिसमा तुलादर या त तीर्थधर पुण्यतार स्मृति छात्रवृत्ति सिरपा या डाटा पी पाखे पद्मधर तुलादर जो छिडो मटी ललान दिगु ख स्नातक त व्यवस्थापन विषयले डक्ले अपोल्या हम बनामी अभिप्सा तुलादर या त मणि रत्न लक्ष्मी देवी स्वर्ण सिरपा या डाटा पी अशोक रत्न तुलादर व आनन्द रत्न तुलादर पिस लुया टकमा ललान दिगु ख अठे ठुगु दया नेता तुलादर छात्रवृत्ति सिरपा ट्यांगा कवय प्रणय तुलादर या समिति नाय बाजु संसार तुलादर जो छिडो डा ललान दिगु ख शर्मिता लक्ष्मी जेन्डर छात्रवृत्ति डाटा पाखे वेकय अब पद्मधर तुलादर जो तुन्चे कवय सुयोन मुनि तुलादर या त गुडो डा ललान दिगु ख
न्यत तुलादर समिति स्तोत्र पाठ गोला धर्म न्यागो लस्ते न्यत तुलादर ट्वाची बुराङ खेले सुठचे प्याची खुटा जछि ता इले दु द यथा स्वयंपो पाठ यागो तुत सामाजिक दूरी कायम याना पाठ यागो ज्या वंगो श्रावण 25 गते निसे न्यानोइ चंगुतु सकले श्रद्धावान न्यत तुलादर पिंचाया ठोक्टा बौद्ध तसे पाठ या मागु तुत सामाजिक दूरी कायम याना पाठ याना पुण्य सञ्चय यान चंगुदो जिएको सुभाइ देशना चुना सहकारी पासा प्रेम हिरत लादर ले बुख चोर्मी व संकलन एनाजीपी सुगर रत्न सिंराकार व भवानी लादर जिएटा वेका पिछा बुख चोया ग्वाली छिटा गुयान दिला वेका पिस निमेसको सुभाइ लिसे बुख बुन दिम सहकारी पासा प्रेम हिरत लादर न यक्को सुभाइ देशसे छौ इनाब जि चिकमिन देना चुना चिकमिन गुन छुको ठाय बुख उडासा मार्फत टेक मुन्डु ख उडासा मार्फत धागो मुन्डु खसा जिमटा सपोर्ट दिस उखे यदि चिकमिन उडासा माजे जक्ति गुना सपोर्ट दिले दासा जानकारी जिता वेगु सुचा विषय आरसे बच्चा हाको डिपा पाक्योने ज्याजो उडासा जेजुस थगुन्नुका मसिका दिशा स्वस्थ नुगय नीति ठोखे बिचायन दिशा BMI बॉडी मास इंडेक्स कमरियाना ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रोल ब्लड शुगर नुगय गति व्यायाम निशुल्क परामर्श नीति हरेक बुधबार निनेसिया 4:30 निसे 6:30 तक कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर स्मृति शाक्य ग्रैंडी सिटी हॉस्पिटल ज्योति भवन कांतिपथ ये टेलीफोन नंबर 41635000 41633700 Grandi City Hospital, providing best of care with compassion. बाखान डबु लोक बाखान वा आर्नी के बाखान यनिगु छौ डबु तो बाखान डबुले छिगु जखा एक घटना हनाटगु बाखान यनिगु कोनिगु डबु बाखान डबु छमछम मुनु छौ छौ टप्पगु सफु ख गुली बाखान गुली प्याखान गुली चिना ख मुनु ते जिंदगी या ठीटी पछि बाखान बनेगु बाखान यनिगु जाचो बाखान डबु रेडियो उपत्यका छौ साइटिक डबु बाखान डबु न्यना दिस न्यंका दिस छि सक्ष्य डबु बाखान डबु वापटिका हरेक शनिबार निनेशिया छटटे इलोनिसे निटा इटका शान्तरा साकेलिसे बाखान डबु जबदेखि स्कुटर आयो सापले स्कुटर त केटीको लागि हो भन्थे त्यसपछि युनिसेक्स स्कुटर आयो यानी केटा र केटी दुवैको लागि तर आजसम्म कसैले यो स्कुटर फ्यामिलीको लागि हो भनेन तर प्राय हेर्नु भयो भने स्कुटर चलाउने चाहिँ फ्यामिलीको सबै हुन्छन् बुबा आमा दाइ भाइ भाउजू सबै त्यसैले हिरोले ल्याएको छ नेपालकै पहिलो फ्यामिली स्कुटर हिरो डेस्टिनी 125 जसमा छ गजब पावर र i3s प्रविधि बाहिरै तेल हाल्न मिल्ने ठाउँ टेलिस्कोपिक फ्रन्ट सस्पेन्सन जस्ता आकर्षक फिचरहरू तपाईको फ्यामिलीलाई पर्फेक्ट फिट हुने गरी हिरो डेस्टिनी 125 मेरो फ्यामिलीको नयाँ मेम्बर निको कुसी बचाको डिपार्टमेन्टका हाना चकर चिक्न लस्कु सेना छना ज्याजो ओडासा ज्याजो छ जिखा चिकु ज्या कमी बिगिन तुलाद तो ख रेडियो पत्रिका चेना सफटिको मेगा हर्ज तरंग ज्याजो ओडासा या ठौजी चिकपिनि भने निसा ओ स्वीपिङु ज्याजो रुपे हाइ चुनको जुल निसा स्वीपिङु ज्याजो टिंकीको दौरान छ एकको मन्टेना पोखना भने बेक एकको उडाटेको सर्ट चुनको दौरान ठौ छम मिसा व्यक्तित्व चिकपिनि भने नेबेको आज कया सेन्टको ज्याजो न्याकेट्नको जुल वेक बारे खना मासा वेक ना मन्दिरा ताम्राकार ख वेक टाइन से मिसा पुचले आबड ज्याना जना दिम व्यक्तित्व कट वेक मरु इलाछे जना दिम व्यक्तित्व खट निसे वेक न होम साइन्स विशेष आख बना एमए डिग्री न याना जना दिम व्यक्तित्व खट तर ठौ छ वेक न प वेक न याना चंग मेगो अध्यापन रहेको मिसा अधिकार मिसेको हक इत्या ख लैंगिक विभेदता ख ठफक खना प बेका छ वेक न प विभिन्न कठाया मिसेको अधिकार ख ल्याट नगुजल खेतला नेवा समाज उडा समाज न निश्चित असमानता व्यवहार याउ ख जुगु उडा समाज नेवा समाज न दुगु खला रहेको यसले वेकन ठगु लिस जिमते ब्यादिगु जुल ठोस जुगु बिस्का कठाया खला बला सिकपिटे नेवेट नउजुल जुगु समाज अलि जुगु समुदाय दुने निश्चित गुगु ठ व्यवहार टौडु मिसेको अधिकार छुक मिसा शिक्षा दैगु छुक लैंगिक विभेद दैगु छुक ठुक्क नेसा लिस वेकन प खला बला व्यक्त नउजुल तासा वेकन प जुगु यही पुसुंगु अले महत्वपूर्ण खला बला निन बाके हुने याजो उडा से जजु छ
अगला पाँच लस्कु सेना जुना ठुगु उडास ज्याचो या निस व स्वीपिङु ज्याचो छ सुभाष लो यको दिगन जी त हजुर अवश्य न ठौ उडास ज्याचो छ निस व स्वीपिङु ज्याचो न्याका सुनको ठुगुले चाहिँ उडा समाजले मिसा पुचले दुज जुया टो समाज मिसा पुचले दुज जुया अलि विभिन्न संघ संस्था चाहिँ ज्यागो अनुभवको ठाउँ छिगु ह्याउन चाउँदो ठौ कुनै उडा मिसा पुच अलि विभिन्न संस्था चाहिँ गोगु ठाउँ छु चाहिँ सक्रियता दु खलाबला अनन्सी सुर्या जी चाहिँ नि मन्दिरा ताम्राकार मरु इला चाहिँ मुख तिके क्याम्पस चाहिँ नि 2040 साल नि से बंका चनौ ख अहिले उकिए चाहिँ नि सिलसिला चाहिँ नि जिमी तो टीयू अन्तर्गत 33 वर्ष नि जी होम साइन्स बंका चनौ तर उके सिलसिला चाहिँ नि वुमेन स्टडीज धगा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन वुमेन स्टडीज धगा छौ चाहिँ नि थो नारीवादी अधीन चाहिँ नि टीयू अन्तर्गत पदमकन क्याम्पस चाहिँ नि खोले जु ख उकी चाहिँ नि लक्ष्मी केशरी मानण्डर चाहिँ नि चेयरपर्सन जी चाहिँ नि कोअर्डिनेटर जुया जिमसन चाहिँ नि स्थापना इस्टाब्लिश याना चाहिँ स्टार्ट यानु ख अहिले ऊ चाहिँ नि सब्जेक्ट चाहिँ नि एक्वे चाहिँ नि च्यालेन्जिङ सब्जेक्ट ख कि छुले राबले चाहिँ नि तो महिला मिस्दै त यको चाहिँ नि समाज ह्याठानका झिठा जको मुखो नेपाल जको मुखो एसिया जको मुखो युरोप अरबिन कन्ट्री अन फुक्क ठाए चाहिँ नि छिजो मिचो अपवय जिउका एक्सप्लोइट जिउ डोमिनेसन जिउ ए जुलिन चाहिँ नि उक्यौ चाहिँ नि सिलसिला चाहिँ नि नारीवादी आन्दोलन न जुया जुङु ख अहिले उकी चाहिँ नि छिन चाहिँ नि यक्वे चाहिँ नि नारीवादी आन्दोलन अधिकारको लागि माग्यान चुङदु तर एसानो अध्ययन सिलसिला चाहिँ नि एकाडेमिक कोर्स चाहिँ नि चोना चाहिँ नि भना चाहिँ नि भंका चाहिँ नि यको महिला तेज चाहिँ नि अवेरियामा ल चेतना जागृतिमा ल रगा जिमसँग चाहिँ नि वो यको चाहिँ नि संघ संस्था युनिभर्सिटी कलेज फुक्क चाहिँ नि भ्रमण याना कोर्स दिएका अहिले चाहिँ नि पिकेले चाहिँ नि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा रगा वुमेन स्टडीज खोले नौ ख उकी चाहिँ नि पेङु कोर्स दु पेङु विषय दु दक्षिण कोर्स को दक्षिण सुथे चाहिँ नि अध्ययन जिउ अध्यापन जिउ अहिले उ चाहिँ नि जिन चाहिँ नि बंकिन यामा अहिले कोअर्डिनेटर दिया चाहिँ जिन फुक्क चाहिँ नि भारन कयु गर्न पेरो यार दक जापानी अध्ययन सिलसिला चाहिँ 2000 वना बेले वो चाहिँ नि मेपी चाहिँ नि कोअर्डिनेटर दिया चाहिँ नि वो चाहिँ नि बन तर उ के न्य चाहिँ नि जिन चाहिँ नि वो अध्ययन लागि चाहिँ जिदन लन्डन छोया वो ट्रेनिङ लागि चाहिँ नि बन्यु अवसर न चुलाका ट्रेनिङ 2 महिने कोर्स लन्डने जेन्डर एन्ड डेभलपमेन्ट का अहिले चाहिँ नि वे अनुसार चाहिँ जिमसँग कोर्स चाहिँ नि परिमार्जन याना वो चाहिँ नि याना अहिले याना चाहिँ नि डिमान्ड चाहिँ नि थोस एक्वे चाहिँ कोर्स चाहिँ नि डिमान्ड जे होला महिला त 40-50 जना चाहिँ नि वो सुठे चाहिँ नि भए पिन्दुका अबले अहिले वो कोर्स इना छुजुलले रावले चाहिँ चेतना जागृत न जुल छिचो मिचो जीवला झिउ छेनए समाजए खक्नेका ए रिउ सुबलेला झने चाहिँ नि वो महिला तेउ चाहिँ नि चेतना चाहिँ नि वो अभिवृद्धि ज्या वइतो थयाला 70 जना तक न चाहिँ वो कोर्स चाहिँ नि बयो या उ मिस्टेक हक अधिकारी उपति मिस्टेक ज्या देखागु कोर्स डेभलपमेन्ट दिन दला उ कोर्स चाहिँ छु टीले मान्यता प्राप्त कोर्स ख अथवा टीयू अन्तर्गत शैक्षिक मान्यता प्राप्त बढ्या चाहिँ डिग्री हासिल या ठ्वे विषयले अध्ययन अपने कोर्स डेभलप जो ख के ख टीयू अन्तर्गत जिमसँग वो चाहिँ नि कए चाहिँ नि पहिला कोर्स बनेना चाहिँ नि टीयू अन्तर्गत दिन कार्यालयले फुक्क चाहिँ नि सोया पास याना अलेन्टिनी चाहिँ नि अब चाहिँ एक्सेप्ट जुल अलेन्टिनी स्वीकृत जुया चाहिँ नि बंगमा हो बंकौगा सो सुरु जु गुल्डट फो आको भंकी सुरु जु गुल्डट 1996 ताबले 2021 जुल ताबले 27 वर्ष द अलि ठो दौरान खेतला छि ठ्वे बंक जुल अध्यापन विषयले खलामा साना होम साइन्स बंका चाहिँ मिस्टेको बारे अध्ययन यागु मिस्टेक चाहिँ ठो विभिन्न कठाया थियो ज्या यहाँका अनिमारहरुको अध्ययन याओ मिस्टेको हक अधिकार खलान सुनको हिले आखा बन्छौले छिन हेट्न दिल मिस्टेक छिचो मिचो जिगु मिस्टेक चाहिँ बामनाको बिहेभ जो चाहिँ छेपाखे सुरु जो राइठौँ ठो व्यवहार चाहिँ झिउ उडा समाज झिउ कम्युनिटी चाहिँ गुल्टको लागो जो झिउ कम्युनिटी आयो कठा छिचो मिचो झिउ कम्युनिटी माजु भइट हेपेया भरु न माजु त हेपेया आयो पनि खट झिउ समाज दुकी मरो उडा समाज दुकी मरो छि अध्ययन चुक्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो क्वेशन जन दिल
थो चाहिँ नि जिना जान तयार न यो कुए दु तर चाहिँ नि नेवाटे विषयले कैबले चाहिँ नि बरुते खेते चाहिँ नि अभ्यास कोन चाहिँ नि ला मोरु तर एसानो दयला दय दु गेस्की चाहिँ नि अब पूजा आजा हामील मतलब पूजा आजा से कया नेउ विषयले न नेउ खाना नेबले न चाहिँ नि ठाकुली पिन्ला हनेमा तर मिजाम्पी न चाहिँ नि अब मस्त टकन कया दिनी मिस्टेट चाहिँ नि वयाओ नक्यु अथवा चाहिँ नि सर्ब्याओ अथे चाहिँ नि पूजा आजा जीवले न मिजान त पेस्ट लाइन तया दिनी मिस्टेट चाहिँ न्याकुए चाहिँ नि वो एज बार चाहिँ नि एज सिनियर जुसान अयाओ चाहिँ नि झिन दु अहिले उके चाहिँ नि कल्चर नेवा कल्चर हेन दु उरा कल्चर हेन दु पर चाहिँ तामाङ कल्चर चाहिँ नि अयाओ चाहिँ नि छिटो मिचो यो को कमका नेपाली चाहिँ नि तर एसियन कन्ट्रीले यो वे दु मला वे ज्याए चाहिँ नि मानव अधिकार महिला अधिकार न खर्यो हिसाबमा हे थो चाहिँ नि एकाडेमिक कल्लिए चाहिँ नि यो को अध्ययन चाहिँ नि अध्यापन याक्यु चाहिँ नि यान ख ठो अध्यापन मुख्य उद्देश्य रहे छिन रहे ठो अध्यापन मुख्य उद्देश्य खना मासा समाज बालाको अवस्था सृजना जिमा मिस्टेट बालाको समान दृष्टि स्वयं रहेको एक ठो कोर्स डेभलपमेन्ट जिफु उनमसी चाहिँ डडे ढुंगाना अवस्था के छ तो कोर्स बंका शिक्षा ग्रुप जाए न थे वो कोर्स त्रिपुरा यूनिवर्सिटी मान्यता प्राप्त जुइ ढुंगा युक्ति समाज उपति अवस्था स्वयं खसा गे ख नापा स्वयं आ मिस्टेट स्वयं दृष्टिकोण पाउडु अथवा शिक्षि जुडु मरु गेगु अवस्था गेदु आ उ की चाहिँ नि घेरेर हामीले चाहिँ चेतना जागृत जिउ अनुसार चाहिँ नि तो ग्रेजुएट त पास ज्या व पिन्छला यो क्वे चाहिँ शेयरिङ याना अथवा चाहिँ नि थठाउ क्षेत्र थठाउ अफिसे फुकठा चाहिँ नि वो चाहिँ नि शेयरिङ याना कम्युनिकेसन प्रचार प्रसार यान्चुङदु वो अनुसार चाहिँ नि छेन चाहिँ नि मस्तेसँग विराटसँग धायो हिसाबमा चाहिँ धायो मालो अब वो छोलेर हामीले चाहिँ पहिला चाहिँ नि यो कोही चाहिँ क्रान्तिकारी चाहिँ नि भूमिका मिलिमालो आजले चाहिँ जिमसँग कन्भिन्स या पावर दुली वो पावर हैन चाहिँ नि सुजुलले हामीले चाहिँ नि नापा जुसा शिक्षा रह्यो चाहिँ मिस्तेको लागि बङ्के मजु रह्यो विचार यो कोडु आ चाहिँ नि वो चाहिँ नि मक्की वो विचार चाहिँ नि परिवर्तन ज्या हामी सानो गरिबे जुसानो चाहिँ नि शिक्षा छो बिहा वन नासा चाहिँ नि वो सुख जी ह्यापी जी रह्यो हिसाबमा चाहिँ नि मनुते लोन कया जुसानो वो आँखा भुन्जुली चाहिँ नि कुट याबिन यो कुटडका अहिले रिसर्च चाहिँ विराट रिसर्च याना वो हामी चाहिँ नि रिपोर्ट क्यामा मतलब फिल्ड भिजिट क्यामा रिसर्च यामा अयाबले चाहिँ नि जिमसन गाइड याबले सुपरभाइज याबले सुशीलले हामीले चाहिँ नि यो क्वे गरिबे जुसानो चाहिँ नि तो आँखा मावे ज्याजुन आँखा रेउ चाहिँ थर्ड आई खरगा चाहिँ नि उमसन चाहिँ नि सिका यो को चाहिँ नि अयाउ चाहिँ छिटो मिचो न भजा चाहिँ चेन्ज होला छालेर हामीले चाहिँ मिजन्टेसन चाहिँ यहाँ गुए चाहिँ नि या माने चाहिँ सुपेरियर चाहिँ नि पोस्ट अथवा सुपेरियर चाहिँ नि कठन चाहिँ नि यहाँ गुए चाहिँ नि ज्याजको याउ अथवा डक्टर ल्याउ चाहिँ नि आज चाहिँ करिकुलम सोइडिसले करिकुलम न नापा यो हिसाबमा चाहिँ नि डक्टर ल्याव इन्जिनियर ल्याव मिजन्टेसको फिगर किन चाहिँ किताब मिस्टर ल्याव कुकिङ हो सिभिङ अथवा चाहिँ क्लिनिङ अथवा चाहिँ अयाउरी जग्गा आठ ठाउँले चाहिँ चेन्ज हो नि आ वो न चाहिँ जिम पास पिङसँग चाहिँ टिचर पिसँग है 12-15 वर्ष त वो करिकुलम चाहिँ नि अयाउ किताब चाहिँ तल ल्याव वो सामाजिक मानसिक चाहिँ नि वो मस्तेसँग क्या चाहिँ हिसाबमा आज चाहिँ नि डक्टर जुसानो इन्जिनियर जुसानो मिस्टर चाहिँ नि फिगर किन टाउडुका ठो गु मिसेट चाहिँ समान व्यवहार मयगु भुटी चाहिँ अपहेलन नै खण्डु नासन नेटना उडा समाज नेवा समाज ठाउँ दुकी मरो ढाइ जुन ठो इले चाहिँ उ व्यवहार गु बामना व्यवहार पद्धति चाहिँ गुल्टको टनाउडु गुल्टको डो नापा गुल्टु ख आ ग्रेडो किनहरु खेट्यो खे बर्मु जनजाति चाहिँ डु तर नेवा टेको उडा टेको मरो ढाइला मरु स गुली डु गुली मरु पछि क्लियर निसले
वो चाहिँ नि गेजुले राबले इलाइट ग्रुप तका एजुकेशन चाहिँ नि एक पे चाहिँ नि भूमिका मिदु मखला एजुकेशन दुपी एजुकेटेड जुपिनी चाहिँ नि खलटे चाहिँ नि उराटे जिमा निवाटे जिमा अफिस पनि मापि जुल्याव न्यामेसानो चाहिँ नि नेउ चाहिँ नि जोरेना चाहिँ नि मिजम पिन त ठकाया जुसानो नया वनिका नापा जुसा अह्याउ रे चलन मरुका नम नापा जुसा बाजुपी माजुपी अथे फुकेस त हना बना याना न काटिनी वनमा मक्सा जान नयाँ बरु अफिस पनि मानिका अह्याउ चाहिँ चेन्ज जुलका अलेन चाहिँ नि मेहु चाहिँ छुलेर हाबले चाहिँ महिला ते अफिस दुपिनेका लाटे चाहिँ नि मनी ढेबा दु अनुसार इम्पावर जु सिधो छालेर हाबले वो शक्ति डुबले चाहिँ नि अफिस टाइममा ठंका जुसानो अयाउ चाहिँ नि खाना यो सम्बन्धी अथवा चाहिँ नि सवारी साधन सम्बन्धी अयाउ चाहिँ नि फुक्कन चाहिँ नि म्यानेजमेन्ट केना थौ हेल्थ चाहिँ बालगा थौ अफिस न बालगा थौ चाहिँ नि छेन बालगा चुनचोपी मनु त यो कोडुका उडाट न पुरानी त न मलाई एजुली चाहिँ झिसन चाहिँ नि सिकाले राबले चाहिँ एजुकेसन चाहिँ नि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ वो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ नि एजुकेसन हैन चाहिँ नि मनी न पावर मनी पावर न माउ जत न होला वो मनी पावर हैन चाहिँ नि योको चाहिँ नि डिसिजन मेकिङ का ह्युमन राइट्स चाहिँ नि जको खमको निर्णय या सकिन चाहिँ नि एमके दैवलका महिला टेके यसमा तपाईले झिसा खण्डु छौ उखाण्डु हाले मजुको मे नियन मजु बाखट आथे अब वो गुलिन ठौ सेव खसा शिक्षित परिवार त देफु शिक्षित परिवार त थाना माजुन भइदे हेलाइयागु वेक अफिस जजनी खिराथे एजुकेशन दुपी मनपे ख तर एसान मिसे सह मिसे त हेलाइयागु मिसे सह मिसे डोमिनेट यागु माजु भौलयागु कचंग छे हेगु आयुको ठाय लकसलाई झिगो समाज आनाला व्यापट नि छिटो गुकु ठाउँसे अब चाहिँ गेले राबले नापा चाहिँ नि महिला त्यो माजु पिन हामीलाई अझै माजु पिन हामीलाई अया पिन सन चाहिँ नि बेको दुख भगे यान्जुङु अहिले चाहिँ नि थो चाहिँ नि थो चेन हे त चाहिँ नि योको चाहिँ नि मन चाहिँ नि मबिउका मबिउ चाहिँ थोक्ने यो समय अनुसार चाहिँ नि अयाउ चाहिँ मोबिल ल्याव दुख जीवले नि परिवार फुकेसन दुख जीवका हो एजुसानो एडजस्टमेन्ट चाहिँ या मफे चाहिँ युका माजुपिसँग अथवा चाहिँ होपिङसँग चाहिँ नि न अहिले एडजस्ट ज्याटो चाहिँ थाक्वे चाहिँ यो एजुनी अहिले सेपरेट जीव कारण न वे खन गुमेसा चाहिँ माजु भाउ पिने चाहिँ नि एडजस्ट जीव चाहिँ नि शक्ति दु अथवा चाहिँ मिलनसार ज्या चाहिँ म्यानेज या फु एमिजको परिवार चाहिँ नि योको ज्वाइन्टले चाहिँ मुखले जुसा एक नए सेपरेट ज्या चाहिँ नि एकदमै चाहिँ डिभिजन ज्या हुने हो सिनक डाइरेक्टर सेपरेट डिभिजन जो चाहिँ छुटे गुकु ढंका विकृति काउ अथवा 21औं शताब्दी आवश्यकता रूपमा झन्टिरो काउ ग्रहण याउ गुकु ढंग ग्रहण याउ छिटो आफूलाई चाहिँ पोजिटिभ नन्दु नेगेटिभ नन्दु छालेर हाबले चाहिँ पोजिटिभ चाहिँ नि सल्लाह चाहिँ नि यो के चाहिँ बर्डन कम जिउ ख तर चाहिँ नि महामारी वबले कोरोना वबले खना सेपरेट जो पनि चाहिँ नि दुई जना जको दुई पनि तीन जना जको दुई पनि गयो समस्या होला जी चाहिँ नि उडाटे जीमा अथवा चाहिँ मे पिने जीमा निमजको समस्या निमजु कामा पनि चाहिँ नि अमेरिका हुन चाहिँ नै अस्ट्रेलिया हुन चाहिँ नै जापान हुन चाहिँ नै तर बिरामी जुबले अपि वे मख अहिले ए जुबले सुजुल वास न्या त ने त न चाहिँ समस्या होला कतिसँग अथवा चाहिँ परिवार बिसँग चाहिँ नि सोयामाला उके चाहिँ वो अनुसार जीवले चाहिँ नि ज्वाइन्टली जुठेन तर ज्वाइन्ट नाना चाहिँ नि समस्या वे नफु ज्वाइन्ट न मोए हुन्थ्यो मरो एडजस्टमेन्ट प्रब्लम जिफु म्यानेजमेन्ट यु इन्कम यु अर्निङ यु एक्सपेन्डिचर यु बजेटिङ यु अथवा चाहिँ नि यो चाहिँ नि जेफु मला अया यो चाहिँ नि ल देमा दैन दैचिनी दिनी वो न्याब्देन चाहिँ नि चेन्जला चाहिँ या सानो भजा चाहिँ नि डिग्री चाहिँ फरक दि तर चाहिँ वो चाहिँ नि समस्या चाहिँ एक न हल जिउ चाहिँ समस्या मको तर चाहिँ चेन्जिङ प्रोसेस चाहिँ नि यो को चेन्ज या भने चाहिँ ओ ठण्डा लगे चाहिँ छ जेनेरेसन ग्याप अब शब्द अथवा खंगो जी ठण्डा छ गुल्ट प्याच जी प्याच मति जेनेरेसन ग्याप ठैको ठै भूमिका गुल्ट मितु प्याच जु जेनेरेसन ग्याप ला जुए जुगा छारा हने माजु पिनी चाहिँ नि माजु ए ढंग सोचे जी मा पिनी ढंग सोचे जी मलाई बाजु पिनी ढंग सोचे जी आयो जेनेरेसन ला गे फास्ट फूड ने हो
इन्जोय याओ अहिले मोबाइल चले याओ अहिले चाहिँ नि 1 मिनेट आउन गनगने वर्ल्ड चाहिँ न्यूज बन्यो न्यूज छेउ कम्युनिकेसन याओ जमाना ए जुबले एमी उखला यो क्वेफा छाले राबले जिन परिवार एक स्वेबले न फास्ट फूड नहीं पिने अथवा यङ जेनेरेसन का 12 से 11 से हमल का 15-16 वर्ष तक ये जे अयाउ ढासा गए कि ढासा वो फिजिकली मेन्टली फिट जो अनुसार एबिङ चाहिँ नि यो क्वे चाहिँ बन बल्लान छ न अहिले एजुबले एमु चाहिँ नि वो स्टामिना दो अनुसार या नेन यो अहिले एमु खए विचारे पाका अहिले छिउ विचार चाहिँ नप मिले जी के थागो एजुबले छुजुलले राबले चाहिँ नि एमसँग चाहिँ जेनेरेसन ग्याप ज्या ए सिमसा उले मसिउला ए जेन जुम छौ या मसला तायु जमानाला आ नाप चाहिँ नि जुमला छु कम्प्युटर हेवे चाहिँ नि मसिउले जमाना वो बाजे अझै पनि आ चाहिँ नि अया पिना छ कम्पिटिसन याला फैया मखला एजु नि जेनेरेसन ग्यापला दैया जनि जिनका ठण्डाग्लो दि छु छे अथवा छिगु समाज विभिन्न कठाय किचलो भयो माजु भौ मिले मजुया छे ब्याजे ढुका विभिन्न कठाय खवइ छु किचो वइ छु ने आ समझदारी ते सुनाय आमाल ठोठो सन्देश न जिफु सम्भवत उदास ज्याजुले ठुको ठ खनौ दैगु ठो नापाङ खुसी न जिफु जि तो जिउ छे थे कता भयो माजु भौ मिले मजु दाजु जा मिले मजु तो समझ समाधान याको नि सु पछि चाहिँ भटिजा कन्फर्माइज गए मलाई तो मिल्या खै चाहिँ मनोवैज्ञानिक जिफु मलाई ठु गुकु ठ चाहिँ समाधान नै लप चाहिँ गुकु ठ जिते छ ताकि जिउ छे चाहिँ हामीले मिले ज्या ज्या चुन फेमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन खका छ अहिले उक्यो लागि चाहिँ नि जिला हामीले धाना थायो बुद्ध शिक्षा चाहिँ नि अनुसार न चाहिँ नि नैतिक शिक्षा जुन नि वो जातक न दु उक्यो न दु बुद्ध शिक्षा अनुसार चाहिँ नि मा बापिन त रेस्पेक्ट या जु पिन त रेस्पेक्ट मा अहिले मा बापिसन चाहिँ नि शिक्षा चाहिँ नि मा वो मस्ते त चाहिँ माया दया करुणा मुदिताजको मखो शनिबले न चाहिँ नि शनि फेकेमा देखि धावसन चाहिँ नि बानाउ चाहिँ नि याबले प्रेज अथवा प्रशंसा प्राइज न बिमा बामलाउ यहीले चाहिँ नि वो दण्ड थे वो बिमाला अथवा सुधार न या फेकमा ए जुल लाव चाहिँ नि सुजिले राले छिटो मिचो चाहिँ नि योको जुइगा जिमक्का नत्र धैउसा चाहिँ मा बापिन चाहिँ छिटो मिचो यान्जनी होगा क्यापिन त ला भन्छ यो क्वेमा यो न्यापिन त ला भन्छ योको चाहिँ नि कमेजको जु जिन रिसर्च याना चाहिँ नि यो कोन चाहिँ गामे तामाङ गामे अन सिन्धुपाल्चोके कटाचे अन मच्छे गाउँ अन बुङ्गे अन येले अन ये फुक्रा चाहिँ छौ चाहिँ नि वो टपिक है गुब्ले फूड है गुब्ले चाहिँ बिहेभियर है गुब्ले चाहिँ ओछि सोबले ओ सुशी दटले राबले चाहिँ नि यो क्वे चाहिँ नि चाहिँ नि मा बापिसँग क्यापिन त प्रेफरेन्स बिहेभ होगा न्यापिन त सोया आ म्यापिन जको निम दुपिन जोसाला थाया मुफ्त थाया मजुल मखला म्यापिन देजको बिमाल क्या हो म्या दुपिने जुल लाव चाहिँ क्या त चाहिँ नि प्रेफरेन्स बिया म्याइ त बच्चा यो क्वे चाहिँ नि छिटो मिचो न यायो ज्याबैले न अनेक स्कुल कलेज ल्याउ पिन जुसा क्या त भजी चाहिँ नि माइयाना चाहिँ च्यानुल्ला बाबु का लटमा च्याट्न जाए म्यापिन त जुला ए उसकनी कई बार ठोसकनी कई बार अथवा चाहिँ एरगा हो मनुला मनुए गनी ह्युमन राइट्स इस्यु न सेवलेला निमय क्यान म्यान बये ख मला तम मनले जी तर छोटा छिन इले चाहिँ लिपाङु लक्कस सोयो खसा जन खलान्जन माजु भौजु रुगा मापिन चाहिँ ब्याचे ढुबे म्यापिन अपसयो क्यापिन मसो ढाइ उडे थै एक जन गुनासो जिगु समाज निन्दु जिगु उडा समाज म्यापिन जका पोसिया त थै नै पुठया शब्द त छ निन्दु उडा समाज अथवा निवास समाज म्यापिन जका सोला क्यापिन क्याप मसो थै न दुने छिन त ढाउ खव आला लक्कस पानवला नि मा म्यापिन जका सोयो उन लक्कस छ्रायो बोला ख मला आ गुङ चाहिँ नि घर की कहानी दैछनी दैथे नि गुमेसा चाहिँ नि मा बापिसँग चाहिँ म्यापिन के स्वेपिन डेफु तर चाहिँ इन जनरल मेजोरिटी चाहिँ नि छि धाठे मुक्की जी धाठे जी माथे छाल राबले मेजोरिटी क्याबले क्यापिन त स्वेपिन यो को म्यापिन त स्वेपिन कम तर हाना चाहिँ रिटर्न इन रिटर्न सुजिले राबले
म्यापसँग चाहिँ नि यो कोसाने चाहिँ माबाबिन्द चाहिँ सेवा याओ तहल याओ अथवा चाहिँ बुढाबुढी जीवले त सपोर्ट पिलर अथवा चाहिँ नि तन मन धनए चाहिँ नि या वही पनि यो को म्यापिए खनका तर वो माइन्ड यान्दी मते जीव समाज ज्याजौँ खगा आ चाहिँ नि चेन्ज जुँ वही चौँदो भौपी म्यापी गनगन ब्याथोल वो अनुसार चाहिँ नि एमु चाहिँ नि जीवनयापनलाई चले जाछुनी तर वो चाहिँ एजुकेसन चाहिँ नि चेन्जला हे हो नारीप्रति अधिकारी खलन्छुनले नारीप्रति हक अधिकारी खलन्छले नारीप्रति विकासे बाद नारी खड गाना चाहिँ कुनिन्दु तुझे गुल्टको प्याचुप्ति ख हाला ए दायु ख मला नारी व पुरुष समान न ख नारी या त नारी या छिचोमिच यायु न ख खे त तर एजको तैजुनान चाहिँ नि वो पुरुष त नला देउनी नारी जको माजु दस भाजु नला दैछनी अथवा दाजुबाट पनि दैछनी अथवा चाहिँ उकिना चाहिँ नि वो चाहिँ एडजस्टमेन्ट प्रब्लम ज्यावैले चाहिँ नि माजु भौयो चाहिँ यो पे दु तर एसाना चाहिँ छुछु कल्चर एला चाहिँ नि बाजु पिसँग दाजुबाट पिसँग अथवा चाहिँ बा पिसँग यान चाहिँ वो सुमिचो याना अथवा चाहिँ नि अयावे चाहिँ नि केस नि वही चुंदु नि बाजु पिसँग बा पिसँग अथे बलात्कार याना याओ अथे याओ चुक वो हिसाब से माजु वो भयो जको कन्टेस्ट मक्की बाजु पि दाजु पि अया पि न चाहिँ मेन्टालिटी चाहिँ नि प्रब्लम जो पि डिसअर्डर जो पि अया पिनसँग चाहिँ नि थो चाहिँ नि झने विकृति न हैचौं न दुका लैंगिक विभेदता न छि अध्यापन वन कोर्स दुटा बुद्धि नाच खौ लैंगिक विभेदता हैज नाच छ खौ उले चाहिँ लैंगिक विभेदता खकी गाउँको ठाउँ तक लैंगिक विभेदता दु नापै अवस्था कठेको आइ ठोक्ने 21औं शताब्दी व आधुनिक युग चाहिँ लैंगिक विभेदता अवस्था चाहिँ के दु फिजिकली स्वेउ जुसा चाहिँ नि मलाई शारीरिक अवस्थालाई लैंगिक विभिन्नता दयदु मिजाउ मिसाता ल्याव तर उया चाहिँ नि इन्टरनल चाहिँ नि ग्ल्यान्ड अथवा चाहिँ इन्टरनल माइन्ड सेट आ छि चाहिँ नि माया दया रेउला चाहिँ हमेशा न यो नि तर निलिउ रेउन फुस्या यो नि निलि मा रेउन छु गब्ले ख्वे माउन दु गब्ले निल माउन दु गब्ले चाहिँ माया माउदु गब्ले चाहिँ नि बबी माउदु वो यो चाहिँ नि डिफरेन्स चाहिँ नि थन लैंगिक विभेदता गएन चाहिँ नि वो केन त अथवा चाहिँ युले वइ चुंदुले राबले मिस्तो जुल्याव नरम स्वभाव नरम व्यवहार नरम जीमा मिजन त जुल्याव मस्तन से वो गर्ली चाहिँ नि किस्मे व्यवहार या मजु थो मिजन त व्यवहार रे चाहिँ माचोने सेउ बल केन्यू बल वो या फुटबल वे कन्टेक्स्ट न चाहिँ मिस्टेक न बल मिडमे जो थै आउ थाउ मिजन देउ जग मस्तेउ चाहिँ नि वो या अया लैंगिक विवेकता दुगा मन्दिर त छि छोड्न वान्छ प्यासी मजुल थे जी ट्याक थाला छिन थौनेला मिस्टेको क्रिकेट दु मिस्टेको फुटबल दु आ बोला मले दु आ चेन्ज हो का तर चेन्ज हो आ रे का नापाला चाहिँ नि यो सिमाजको थाउने मजु पि मिस्टर है खने खैनी ते अथे आ चाहिँ नि फलफुल खेती आ पनि स्वीडिशा फलफुल खेती मिजन नन्दु मिस्ट नन्दु अधिकारी खन चाहिँ नि आ जाय अनुसार चाहिँ नि पैसा न आम्दानी जिगे माल अथवा चाहिँ नि वो अनुसार फुक्को चाहिँ नि सीमा न गाउँमा पिन दत जंगलेमा पिन दत बन्नु खकेका लाउमा पिन दत उक्यो हिसाब सेले नीड अनुसार चेन्ज न मनुते स्वभाव होगा नीड अनुसार होला अब प्रब्लम वबले चाहिँ नि थोस चाहिँ लाइफ सस्टेन जिउ लागि चाहिँ नि यो कोन चाहिँ नि जेन्डर रोल्स त नन चाहिँ नि जेन्डर रोल्स जेन्डर रेस्पोन्सिबिलिटिज त फरक जुजुना थमेसन चाहिँ नि यो लाइफ सस्टेन यावे लागि चाहिँ नि वो चाहिँ नि कुटयाना मिस्टेसन चाहिँ नि नाभा जुसा चाहिँ नि पोलिटिकले चाहिँ नि अथे गोनी पिन मरु वनी राइट दसान चाहिँ मिस्टेर चाहिँ नि अया चाहिँ नि छाडा चाहिँ नि जुइका वो मिसा छाडम जुइका नत्र वो पोलिटिकले गेजी गारे पोलिटिकल यो डर्टी गेम हो किन डर्टी गेम वनी पिन अठेला जिनि राखेको आजले चाहिँ नि सुजल गभर्मेन्ट नयाँ नेपाल कानुन नयाँ चाहिँ नि ल नयाँ चाहिँ नि अथे चाहिँ नि समावेश त्यामा हो समावेशीकरण जै हो दोबले अधिकारी खन जुल मला
एजुबले चाहिँ नि समावेशी याबले चाहिँ नि मिस्टर न चाहिँ सुकमले ढगा चाहिँ नि वो ट्रेनिङ न बिल एम त न बिल मे एम त न बिल मिजन्टेर न बिल मिस्टर न बिल एजुबले ट्रेनिङ भ्यू चाहिँ ला मा कइतला प्याखान लुकी फुरासा झिदो छ म फेरगा आजुबले एक्टिभली चाहिँ नि गुमेसन सर्वोच्च अदालत नन्दु गोब्ले चाहिँ मन्त्री नन्दु गोब्ले तर थोरैको मन्त्री दु वो क्यापेसिटी डुपिङला यो कोन्डु महिला त तर चाहिँ नि चान्स छ्या मैले राबले चाहिँ नेता त जुपिन्छ चाहिँ नि अझै चाहिँ नि इगोसेन्ट्रिक नेता त जुले चाहिँ नि थ छम्जको 75 वर्ष दुएमा 77 वर्ष दुएमा वो तोटिवे मको यो मेज तोटिउ चाहिँ नि त्यागे याफे मका वो मुसिले आयो चाहिँ जिउ चाहिँ तुनका ए जुले चाहिँ थो चाहिँ नि रोल एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ न माजि हो रेस्पोन्सिबिलिटी भौरी त चाहिँ नि यक्को चाहिँ नि कमेजको त्यागे गान्छ थ्याले राले वो ताचलो हलमली जना चुनचुनी दैनी असी चुनचुनीले चाहिँ वो छौ मनी पावर राखे चाहिँ नि पावर चाहिँ नि वो चाहिँ नि दैचुनी का वो ताचे अहिले ताजे चाहिँ नि पावर डुब्ले वो माजु पिन्सन चाहिँ नि वो अधिकार चाहिँ नि हनन जुइरगा वो कन्ट्रोल यान्चुनीका अहिले मोबिलिटी कन्ट्रोल यावला चाहिँ थङ्क्ने जुए मक्का छाले राले अफिस दु कलेज दु अथवा सुंगु रोल मिटा चपी पेंगु रोल मिटा चपी ए मनु त चाहिँ मिस त यो को दुगा अब मिस्ते चाहिँ ठगु जीवन यापन ह्याकिङ थो विशेष त चाहिँ होम साइज बना चौसाना छ मिस्टेको अधिकार छ मिस्टेको ख जिउ समाजको उठो ह्याना चौडा विशेष खना बना जान्छु ले चाहिँ आज आज लिपाङ विलेन थिन उठो हिसाबमा चाहिँ अब मिस्ते चाहिँ ठगु जीवन बालक ह्याकेको नीति ठगु छ बालक चलायमान याको नीति फुक्क छप्प छति या ह्याउने नीति मिस्ते छ हाउ भूमिका गुखन मितिमाले अहिले एकै चाहिँ सहकारी रूपमा मिजाटे चाहिँ गुखन ह्याकिमाले ठो लिस बजाकमा बियाली छ जे ज्याजो लिपाङले थुकिला चाहिँ नि छौ किस्मला चाहिँ नि महिलाटे चाहिँ नि एडजस्ट जिउए लागि चाहिँ नि अथवा चाहिँ रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज चाहिँ नि हिसाबमा गाउँछ महिला चाहिँ नि यो कुया माउपट्टि दु छालेर हामीले चाहिँ भित्र छे दुने न महिला त्यही चाहिँ रोल दु अहिले हान छे पिने न चाहिँ नि महिला त्यही रोल दु के चाहिँ नि वो चाहिँ नि एक्टिभ जिउ लागि हेल्थ नि चाहिँ नि स्वास्थ्य नि पहिला चाहिँ महत्त्वपूर्ण जुल स्वास्थ्य चाहिँ बल्ला ढासा चाहिँ होमसँग चाहिँ नि छुजको यामा भए एजुले स्वास्थ्य बल्लाना अहिले चाहिँ नि समाज चाहिँ नि चुनिपी मनु त परिवार चुनिपी मनु त कन्भिन्स याना चाहिँ नि थन ह्याउने मे पिन्तन चाहिँ नि ठगाएर चाहिँ नि कन्भिन्स याना वो चाहिँ नि समाज चाहिँ नि चौपिन्तन चाहिँ नि यो को चाहिँ नि हेल्प आयो चाहिँ नि आयो चाहिँ नि जुरा चौन समाज सङ्घ संस्था न वे लागि चाहिँ वे चौङ ख मलाई सङ्घ संस्था न चाहिँ झिमसँग चाहिँ नि अनेक चाहिँ ट्रेनिङ बिहा अथे चाहिँ नि ह्याउना बिहेभियर चेन्ज माजु पिन्त माजु किसिम चाहिँ रेस्पेक्ट या बाजु पिन्त बाजु किसिम रेस्पेक्ट या थन ह्याउन्यो मे पिन्त न ह्याउन्यो विन विन प्रोजेक्ट पर्सपेक्टिभ स्वेउ चाहिँ याद भाषा चाहिँ मानवीय चाहिँ शिक्षा जालबेजु मखरेउ जसा मानवीय शिक्षा चाहिँ नि अमानव झिकी मजिल छालेर हाले बनिउ छौ धायु छौ यायु छौ जुल्ला हो वो चाहिँ नि शिक्षा मको बुढै शिक्षा न चाहिँ वे खंखन दौडुकी जिउ चाहिँ नि बुढै शिक्षा चाहिँ नि यो क्वे चाहिँ नि थङ्क्ने जीवन यापन लागि चाहिँ पञ्चशीलको पालन जोसान चाहिँ नि गा एकको चाहिँ नि ह्याप्पी लाइफ जुर गा चाहिँ धाइ दौडु तर चाहिँ पञ्चशील पालन मजिउ छालेर हामीले चाहिँ घुमेश्याम प्राणी हिंसा चाहिँ घुमेश्याम मखु खलान्छ नि घुमेश्याम चाहिँ नि व्यभिचार चाहिँ घुमेश्याम चाहिँ मखु खलायो झुट खलायो अथवा चाहिँ नि सुरापान लगा यल ऐला ठोना चाहिँ नि वो चाहिँ नि गु चाहिँ नि शिक्षा यो नैतिक शिक्षा दिएकी माउका वो मरुन त हो एकदमै चाहिँ नि थो अत्याचार वेचुङु थो व्यभिचार या वेचुङु फुक्कै चाहिँ नि वो ज्या खगा ओके चाहिँ नि वो चाहिँ नि शिक्षा आ चाहिँ नि सङ्घ संस्था न चाहिँ नि चेतना हए वो याना चाहिँ वेचुङ दुगा वो चेन हइजुङ न एजुली महिला टेट न चाहिँ नि ट्रेनिङ न चाहिँ नि बिमाल जोंदु आ वो मोबाइल न चाहिँ चेन हइजुङ दु मला
मोबाइल न चाहिँ सुएमाल सेकिमाल अयाउ न चाहिँ नि फुक सङ्घ संस्था उडा समाजन यान्छौँ उडा मिसपजन न यान्छौँ तव समाजन अले अब बिजनेस एन्ड प्रोफेसनल न अठे चाहिँ नि महिला त्यो लागि चाहिँ नि यो को चाहिँ नि उद्यमी महिला खोले वो ट्रेनिङ बिया एक्जिबिसन याना वो इन्कम जनरेसन याना अले वो फ्यामिली टेट सपोर्ट न यान्छौँ फ्यामिली टेट सपोर्ट म यास्ता एम द पिछे त नला चाहिँ म मिजन्टे अथवा चाहिँ माजु पिने नला यही मखुनी अहिले वो चाहिँ सपोर्ट यान्छौँ जुली चाहिँ नि इन्कम सपोर्ट यान्छौँ ज्या परिवार तेन चाहिँ नि आ चाहिँ नि ह्यापी लाइफ जान्छौँ ज्याजो लिपाङ इले छु नेस छुटे जुन नसिन उडा समाज नि भय कठन हैन वइ चंगु थु उडा स ज्याजो ज गठटा थु ज्याजो नियन्त्रण दुगी मोर ज्याजो बारे छु फकना दिस ज्याजो गठटा उडा समाज सला चाहिँ यो पे भाना ख मला जी पहिला सुते चाहिँ नि कलेज जुबले चाहिँ नि यो पे चाहिँ नि निन मख आ रिटायर जुली चाहिँ नि आ यो पे स चाहिँ निन ख ए जुली एक पे भाना ता यो को चाहिँ नि थो चाहिँ नि बिगेन जी अथवा चाहिँ मेमे पिन टिम दै थो के मला ओ एन्त चाहिँ नि सुया बिजछन जना नापे सोया आ चाहिँ नि यो को इम्प्रुभ न जावे जुंदु सले चाहिँ न अब युएसए पिन चाहिँ नि बटिका खन जुंदु झिनेवा गाले जोपि अथवा चाहिँ नि नेपालको मखु मेमे देशै पिन चाहिँ नि छि इन्क्लुड याना चाहिँ समावेशीकरण यान्छौँ अहिले मिजन्टेट न मिस्टेट न समानता किसमा चाहिँ नि पार्टिसिपेट याउन चाहिँ यान्छौँ खना जिदा चाहिँ नि अझ न चाहिँ बढाइ बि मास्टुइ जाउँदो मलाई कि वो चाहिँ समानता चाहिँ एकदमै यामा नि मिजन्टेट जको पार्टिसिपेट याउ म मिस्टेट न यामा मिस्टेट जको म मिजन्टेट न वो चाहिँ धलले छि चाहिँ तै त दुजी मागा हो के चाहिँ नि प्लान यान्छौँ दुखेन्छौँ आ वो चाहिँ स चाहिँ अझ न न्याउन्यो चाहिँ नि अवसर चाहिँ नि मेपिन्छ आज जिपिथे सुथे कलेज बनी पिनला चाहिँ नि एब्सेन्टेज जितिनका हो तर होला यको सुबाडो छिट ठगु मु बेले यको सुबाडो छिट छिटन सुबाडो छु चाहिँ नि त बुढा सहित न यको सुबाडो देसन जन लिपा हन नाप्ला कोइको सुबाह देशना चुना मन्दिरा ताम्राकार जिबाट वेकन ठौचित मिस्टेको अधिकार मिस्टेसँग भएचंगो समस्या मिस्टेको गुकठ न्याउनेमा मिस्टेको अधिकार ख मिस्टेसँग यामागु ख फुक खैट क घना वेकन ठगु नो खचित पुंगदिल वेकैत हनचक उडा स ज्याजो मार्फत यक्कैको सुबाह देशसे वेगै ज्याख न्याप्ने प्रगति लपु न्याउनेमा देगु काम न यसे ठौ ज्याजोसँग जीविकेन तुलाधरन भयोनिको उजा फन चुन जुल जित प्राविधिक कठ ग्यारेन्टीमा प्राविधिक पासा लिसे निना साथ बेचना दिपिन सकला निनामी भाजु मेजु पिट यक्कैको सुबाह देशसे ठौ उडा स ज्याजोसँग जीविकेन तुलाधरन भयोनिको उजा फन चुन जुल आइतबा सुबाह जेमा भए